Mayam Krumzari the English Impact News ne NONGTHOMBAM Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Okchari Mamang Chahi 2016 da DPC talk to na Manipur Police ki Constable lisingani law nagbidamakta fresh ano balaw nagbidamakta akoi pangthokiba physical efficiency test adu matunda written test amadi Viva vosi sumamang chahi da dumag loikhre sumai tawdna khoi Viva vosi hobo loisalaga laikhraba adum laba DPC completed candidates singasina Viva vosi ki result lauthok pi adu gamma khoi gi oiba aroiba result to karino habsi khangan bi haiduna how khiba numit kharani asida khoi khongjing sanction dona lagi maru ina lagli ba April ki tarik tara phawgi manung da Manipur government ki site gi stand ama lobi da taraga di makhal makha kya gi khongjing sanction gani habagi wafam phawba phon do khiblere hai riba issue siga mari lena tonga tongan ba Manipur ki department sing adu mamangi Manipur police constable obagi DPC 2013 do cancel toroga 16 da mohana lawkhiba mayam si roga atopa department sing da su thabak lawraga join toro phawda koi tolo phangdana leiriba mayam asigi matang da khana nei dung tanga si impact news ki studio links in the libiri basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson obiriba Dr. R.K. Ranjan ahmdo Ranjan Butram Cheri, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Manipur University ki economics department ki assistant professor Oja Dr. Chinglen Meisnam ni Oja Chinglen Butram Cheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us JSC for all Manipur Police Constable Recruitment Male Viva vosi completed candidate fresh batch 2016 ki Publicity Secretary Obiriba Thanil Saikhomcha ni Thanil Saikhomcha, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahamtada Thanil daga hujra have tare Thanil gi kogi Viva vosi tare kogi physical amadi written se loiraga Viva vosi December ki tarik manga mamang chahi da loikhre aduga loirong matung da hoju phabu result pending da leiri result se haidok pio habi ki demand hujik tawrise maru ina kari kari demand to bi kare hoju phabu oiba status hai tare JSC da leibi ba khongjang jangsa lene jo hairi adubu kari kari no akoi maru ina JSC na natraga kam koi candidate sing sena Viva vosi loirba candidate sing sena thengnari ba kudong cha dabs akoi gi che JSC na aham da koina taliba demand che just akoi gi result do declaration to biro habi ka tane madam di December ki date 5 ta akoi already loi kare 2016 gi da akoi gi Viva vosi je aduga sidagi loi ga matung da akoi na laiba wahang di anoba saka ama lae je BJP na luching saka ama BJP na luching saka ama la kan akoi na ha ma de akoi na ngai ri result akoi di declaration dune ba mamne akoi result do declaration pa mani na ado hydro ka ngai ba madu hydro ta akoi na masidi akoi JC ma form do ta ka oi ba han lagi han mamangi government lai ngai matam da mamang JC ba am lai kare ba akoi hujik JC ma pa adu JC ma lai hujik te ado akoi na mamang da ikoi kui mamang akoi honorable chief minister sir NONGTHOMBAM biren mingwen Punjab ado ma ki unana ma akoi hona jai hona matam da akoi rally gum chat tan khot akoi taw pam da badagi akoi district wise ki mi oi akoi punjan na daga aham re am phaja bilon chat si college haina akoi lai ba matam da akoi unana phang da badagi home secretary ju oi riba mingwen Punjab da le koi Sushildro yaima ba ma ju unajara matung da mana koi da CM unana bagi appointment je atuk matam na pirani ni just 2 days 3 days noi ngai ro aduga my PR number pi khota tawre adu matung da akoi kan khoi secretary side ki contact taw matam da ising ichaw ki problems mai taw lai bani na hai ba pot am lakpa adu adom ni chum divert taw khagadi akoi di su hujik chu BJP led government na hujik announcement IRB battalion mari hangni hai pot am ka adu mamang da akoi gi sigi thabak sima baibal we pot thabak sibu haidok tana adu amuk koksala agadi candidate sing no thengnari ba chawna wa awa badi sida candidate akoi lai ri 4000 khoi written day success or baiba changi eba 6000 sorry 6000 arjang matam sida akoi na sida khandre just 2052 neba sida ki 2052 da khalawraga ari machine da khalawroi de neba makada ba khalaw da sing da IRB da haidi sida sam lai mina adon nong koksalaga aduga main oina ji pakhalisina koi candidate sing pakhalisina 2013 gi namjal laga kakhat laga amu tau ki ba ado hujik sigi pochi amu namjan gaga IRB dong kawdi hai ba pot do ada candidate la ka youth ne ba khoi di ada akoi na ihana na koi BJP na luching saka taram upcha baglina na moi good governance hai ba hai je okay akoi yam taram lojai ba good governance lai na law and order gi ngak na reinforcement da ka oi ba ado si law si namjal la thang ga gari kamani good governance lak de ba hang ni ne okay good governance kam lakadna have ne to bu aphaba government governance lakani have ki thajabati mayam do loi le re adu bu loi salok do mayam se mathang sum transport torokna ano government se hek lak pa mayam se akoi chief minister bu natraga ano government se bu appreciate ta wi hai wi wafam di phongdong naraga makhoi gi ba demand sing loi piselak pa tonga ba oja sing gi su and recently unaraga demand mayam pisen nakhi ba le re
सुमाय तौदना अखोगी फ्रेश पे 2016 दा अखोगी DPC से अनि नि 2013 की DPC का गमो हनबा मा अरग सिगी सिना ngasi gi sina अखोगी अनौब DPC फ्रेश ओइना अहान बोइना खन खिबा दु DPC की कांगु गनि मखोई गिसु हाइदोक्तन लेबने 2013 की दो मोगी दसादो मु ताराद्रा हाबि अकी म्यूजिक लेसे अदु मयाम पेंडिंग मयाम सुमायना थबक से हाइदोक्तन लेबसु लेरे हाइदोखिबसु लेरे तो हाइदोक्तन लेबसिददी कोई गवर्नमेंट की ओइबा होजे करी करी लखोटपा लखोलकदु मान की ओजागी मोत के लेबे सी कोई सेंटिमेंट्स ऑफ द यूथ्स कोई वेल एप्रिशिएट तवी रिकॉग्नाइज तवी अदो अखोगी लेरिबा बीजेपी की वाखलोन दी प्रमोट टू द अनएम्प्लॉयड यूथ्स सिदा लेरिबा यूथ सिंग से मसिदा कोना एम्प्लॉयमेंट पीबा से अखोगी मोटोनी अदुमंगना अखोगी विजन डॉक्यूमेंट अखोई हाइबनी वन जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स फैमिली कोई पीगने ना अपॉर्चुनिटी की जॉब से पीगने लेबने से अखोगी फंक्शन नि लेरि से सोइदन सु तौगनी अदुबु लूरिबदी सरकार से ओनली 20 days गुम्बद गाइरम हिनेन खले सिदा लेरिबा होल सिस्टम हानगी लेरिबा पोट सी कोई अनोबो मिनिस्ट्रियल ग्रुप सिना डाइजेस्ट तौबसे मसागी इमरजेंसी की अप्रोच अमखक्ता कोई नोंग हेक सुसलक इसिंग चावब खोटपा मयाम से अदगी एक्सीडेंट मी सिजलक सिगुम्बा करे हैगनी अनप्रेडिक्टेड ओइबा इशू मयाम लाकपसिना अखोगी थूना तौगदबसे कोई तौबो ngamdabagi अखोई अमदि लै अदुबु हुजिकी अखोई इनाउना एक्सप्रेस तौग्रिबा अखोगी सिग्नबदो अखोगी 3 battalion of IRB पीबसिना अखोगी particularly for the protection force for the highways gini adu kaishu kaide loinamok yawba yai aduga amaromda हुजिक लेरमीबा हाना इंटरव्यू तौग्रबा बाइबा बोसी तौग्रबा रिजल्ट हाइदोखिदबा से ममांग की गवर्नमेंट तौरमनी अदु गवर्नमेंट हैज इट्स कंटिन्यूटी वाफुम नते गवर्नमेंट अमना तौरमबदो मदु करि हाइनी मागी केनो दु फजना येंगगा येंगनबई मतमदो 20 days खक्त गाइरि अखोई एग्जामिनेशन प्रोसेस कमदोबा खोतोबा मयाम तो लो इन डाइजेस्ट तौरकांदा particularly home pairibo home minister si akhoi honorable chief minister suni ma soidana torokane khali aduna si bhawbodadi kari haini adverse thinking si leibidaba BJP na pami so akhoi naharol thabuk phangdabado thabuk suba thabuk pibaneba aduna toromiba process to madu if there is no any kind of lapses in legal terms or appointment process ta lalamdragadi postu leiragadi masana madu akhoi करमाई तौरगा मासी थूना एकोमोडेट तौगदगे से मासी बीजेपी ने सोइदन एकोमोडेट लालमद्रगदी एकोमोडेट तौना बा थूना तौने हबने थानिल दा लाक्तिंगे दai ओजा सिंगलेन दा लाक्चंगे ओजा कोई ताजा बता फाइनेंशियल ईयर सु लोगिदं गारि ngarang na handa aduga hojik se khogi koi manipur gami gi onesu financial constraint mayam lei hai ado koi hojik lei riba sumaine pending lei riba mayam se thabak ta ongat pa ngamgodriba natraga khogi join torba atopa department gi mioi kayam su hojik paba tolop pi dana tha manga trok pending da leiba mayam yauri कमाई ये भी होजा हंदे किसी हदी मायाम सी मागी मागी ओबे डिमांड याम पिसन दरकले अनो बगा में से लागते दिंगारी मनीना मसी कोई पोक पदंगारी अंगा मदा चौरा कांदा मान डॉक्टर ओइने ने एक्सपेक्टेशन बो ओइने लौगरदरा कमाई ये भी होजा आइदि ममांग दसु याम तोइना आइगी माइकी दिगिदी हाइजब लेखरे कोई सरकार सी कोई हानबा सरकार की थबक सिदी कोई व्हाइट पेपर अमा इकोनॉमी की मतंग दा आइदि हानबा लेरमे सरकार दो मदुगी मतम सिदा क्रम हाइ तौदना सेन तुमजी सिनरमी कयाम न थनमी कोई एसेकेदा हाइ बसी की मतंग सिदा कोई व्हाइट पेपर अमा याम थुना पुथु पसी आइगी माइकेदी याम पामगी आइदि नतन मसी कोई आसाम की कोई चीफ मिनिस्टर सोनोवाल से मान हेक चीफ मिनिस्टर ओबे मतम दा याना ना मसी व्हाइट पेपर से पुथोए अद माइ ममांग दा लेरंबा कोई तरुण गोगोनी सु व्हाइट पेपर पुथोमी कोई भोट ममांग दा आइदि माना पुथो व्हाइट पेपर गा कोई की सोनोवाल पुथोपगा दिखे तरुण गोगोनी पुथो व्हाइट पेपर सिना कइनो कोई सेंथुंगी फिल्म याम सुक्सल इस स्टेट की मसी कोई मोदी सरकार ना तहन बनी है अदुगा मु सोनोवाल ना हरिना लास्ट नंगी 15 years लेदा नंगना तोरमीबा मयाम दो कोई सेंटुम इन डिसिप्लिन कोई फजना कोई मागी डिसिप्लिन नेसिन दबा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लेक्टबा ट्रांसपेरेंसी लेक्टबा सेंजा तुमजा मिस गवर्नमेंट्स मयाम दुना तहन बनी नु मान व्हाइट पेपर से पुथोए अदुना सोनोवाल की व्हाइट पेपर पुथोको मतम ददी सोनोवाल ना आइडेंटिफाई तौरिसा मसी कइनो हाय मतम दा कोई लुपा करोड़ लिसिंग कोई तरा मुकी मथकी मधुकी अवाब से कोई लाइबिलिटीज की प्रॉब्लम से लेरमे अदुना कोई आसाम की सेंदुं की फिल्म से तरुण गोगोई की सरकार सिना कोई मसी लाइबिलिटी दे थनम दना मसी कोई आसाम की एसेकर दा कोई सरकार की एसेकर सेंगाव से कांको तारे हाय नमा पुथोक दना अदुमा तो व्हाइट पेपर जी थम अदुगा केरला की सरकार से हेक चेंबगा
nong ni si manung moi white paper puthok na ba ang pa makal gi koi moi si data collection tawi ado yam thuna nong ni manung da koi white paper si puthoe the white papers da adu so hai hani gi mamangi congress sarkar do maduna koi liabilities yam chauna thana me ana kerala se koi koi kang khong jai batare koi sen tum gi film je aduna hairi ba sigi masigi leiri ba film je leida akoina koi administration good governance am par ko matam da wadu ri je sini je myam da kang le okay aduna koi manipur sarkar na su koi koi magi usi financial constraint ai adum dairam ganin khale leita ba yaroi aduga hosiki mamang du so koi gi sigi election mamang du su masi issue oi gi adi financial constraint su so ne lagani crisis so ne lagani hai je manipur se adubu yamna ta na koi na budget si tha mari khaki oina koi vote account nu puthokki ba mada full budget puthok magadi khara di koi khangadam adugi wak tu ma ai ningti jana tawdren kale masi manohar partikar gi koi gi goa gi BJP government se masi nongni thekdaraga moi di koi full paper puthokki ba hai je manipur gi hena koi chawri bani budget si koi missing di manipur hele adubu koi manipur gi khare hena chawtak to budget ama hai lupa crore lising tra to kumagi budget hum puthoe ba aduna koi mamang da koi gi leramba sarkar sina matam chang na koi thabak si recruitment ban tawraga lei thabak si hapte recruitment ban tu sang na tawra kan si da koi gi vote maya si da khangtha thadorok pane madu koi gi tasenamaki na harung gi thok pin bakal da khalibra nadra kai no habi de koi na vote mamang da haina gi myam da loina khangna re da ko aduna hojik burden se anoba sarkar na pugani habi si ai prediction adum tawsegi okay adu yamung na di koi BJP spokesperson jo ibe yamung na di government fc continuity adum lei jagadabni aduna hana toramba sing do matam gi wani adu ising jaw gumba kai gumba problem ji loerga choi na khanaraga torkani habi gi asama piri se masimadi ai afaba ai masimadi welcome to from to enkal hope amadi piri have the asama piri hari ba asasina koi gi DPC fresh batch chapter 2016 gi sida khar makai di ubrum tu male do ozagi last line ha tare oza ranjan hai bida koi kari gum se aso ran yaw da ba maram cha ba koi gi DPC can complete group oi bata ragati soidna dum consider tawni habi bham lai so ai se maram cha ba kari adai kuma yeng bi koi thani da lakchagi DPC se krai fau ba masi DPC je mamang gi chu hojiki chu ani maram cha ina khalai di aduga maram di koi gi PTI gi source ni matung ina hojik manipur da wali police vacancy je 6932 ne ba okay 6932 wat par mamang gi ko gi 2000 ni then hojik na ko is 2052 ne ba ani punja na kan koi 4052 ta ba adu sibo da wali ba pochida hojik government is sibanai di continuous tok jarak pani adura aina haijaning isina nasagi koi tam koi pamung hai tare mangun ai gi rek tong ning isina tai na te akoi gi sigi port chidi chairman na koi chairman mingwen punjab da koi DIU ni pubiri ba kojam rada syam mai makhada recruit tog gi port ni chairman gi makhada seng nam clear in process koi continue to ri ai ri atop keno to da bida legal report complaint lak tabi court koi fadan to ri ba aduga baiba bu koi pang successful bang doki bane ba ado akoi gi recruitment result ai chidi by chairman na phamaga akoi na khumani chairman makhada member ani le daga adu no metu da hojikti मैम खंगना दुआई कम बुझा जुनी हाइना रमने अखोई की डाटा मैम से लोइना एंट्री तौ खबने मा सक्सेस ओइदे मा सी क्वालिफाइड ओइदे जे लोइना एंट्री दो लोइ लेग्राम डाटा मैम जे अदना सिदा हाइडो कदब रिजल्ट आइगी वखलदि मासे कोड ऑफ कंडक्ट से जनवरी जना की बनिना डिसेंबर दे 1 मंथ की गैप लइ बनिना मासे कंपलसरी लोइरम गनी मासे ऑलरेडी हाइडो पे आबे मोंग दले मद्राइना चिंगना जाइबा मैम दे 1 मंथ गैप लइ बनिना अदुगु मम लइ बनिना होजे 20 डेज खतंगाय बा गवर्नमेंट ना सिदा करी हम खंडा गदब लइगे सिनी हंजरिंग वांगिना हाइदि मजुदा खंडा गदब लइरगदि कई टॉपिक तनो हाइदि आइना सिदाम क्लियरिफिकेशन तो जगे 2013 की चिलाउ सिंग दसु 13 गिना मोगी कैंसिल तवेबा कैंसिल तव री रिक्रूट तवेबा मोगी ममांगी चेयरमैन ओयमेबा कोई मिंगवन पंजाब कोई सर राधेश्याम होजिना एजुकेशन मिनिस्टर ओइना पूरी मागी मखा तो DPC दो मोगी मतमदगी गवर्नमेंट का कईगा हाइदी प्रॉब्लम लैरे दु तोरे अदगी कैंडिडेट साइड की कंप्लेंट लाखबदगी तौनारागा ककना की कंटिन्यूस ओइना मोय री रिक्रूट तवेबा तो मतम अखोई ngसाइगी अखोइना फिजिकल लोयरगा रिटर्न लोग मतम अगस्त अखोई अगस्त की डेट चेक हम तौजगे अगस्त की अखोई डेट 2 दा अखोई रिटर्न तवेबा सिगी मतम दा मोय रिटर्न तौबे यारो बन नम खक तौखीबा मोय की एजुकेशन मा लाखीबा मतम मोय फिजिकल हौत्रीबा मोय फिजिकल हौरेबा देगी दे मोय की लोयदे अनो बलो यारो है मोय अनो बलो यारो तौरेबा मोय की पेन दबगिनी अदुबु कंटिन्यूस ओइना अखोई की लोयरा मतुंग मोय की कंटिन्यूस ओइन तौवे अदुगा लाइबक थीबदगी मोय की
code of conduct manung ta gi beba continues to gom kitre adu beba do jibu de exam reschedule to resume to tri ba adu ko mam khak lai di bani na song gi di akoi rong side ki akoi rong side Pungloi loi bani akoi pungloi loi clear oi lai ga poto masida akoi gi huji home to bidi ba sir gi wakhalon de BJP gi luching sarkar na kai khalli ba ge ba che sikatang akoi na okay huji pam 2016 की fresh batch मदी मखोई की वाइवा वाबुदा December 2016 की तारीख मंगा अदर लोग करे almost 25 days 1 month मुकी almost 1 month है तारे अखोई की election लाउट ओपन notification ममांग बुशिदा था मगी मतम लेकिन मधुदा result हाइदों नबगी सेम साउ पुना मग लोरंबा यारे लोहो तो बखरा तो हुजिक निमितरानी कुंसी तगा में से मतुंग सिदा अदम लोरंबा यारे है बगी वाफम दुनिया दुना हुजिक करी की दमक तम मखाता न मतम मथौ तारी बगी है बगी क्वेश्चन दुमनी अखोई ये थाने लंबिर ओजा कमाई है बनी सीता misunderstand तौंगाई मरम लेते okay आई साइज हाई करे only 20 days सिदा लाइबो 56-7 department singsi well chief minister well acquainted with changi understand to changi magi masagi magi minister office tuna understand to changi ba masagi solak ni tormi ba lali chumi gi wanate leirami ba pot khuding mok to ma convince to bom changi but he is dealing more than 57 department ba sigi lady ba 20 days da emergency crisis la imam se masi torkan da ma phajana settle torkan soina haido kane ba aduda signaling ay maram kaisu like this ta the only time gi question gi one aduna adu how the signabi ganu koi soidana madu gi positive over result to soidana pirakane ba office adu bajang sai oja Chinglen habi ki ko economic condition hujik lei basi ki white paper ang butok tar ga di demand tor ba kangu da su khara makai di clear oini habi okay adu gi di mayam na su khange duga hujik koi gi pai ba ngai ba government na su khange college gi oja khara convert tore tongbu April da gi tolop lo haire adagi ngarang han election mamang da khan gi ba sing do mogi tolop tu su these are all bluffing kaino ne ba aduna overburden se laiba sarkar anu wasida tawja chumna tawjage haina khanna laiba sarkar sida overburden si oire aduna masigi oja Chinglen hairi ba kare white paper haigadra fact sheet haigadra amakhak masi tally tor kanda so much of amount is required si full mayam sigi hana commitment tor mi mayam se masi fulfill tawno honobda so much of amount is required adu akhoi gi executive da labor laitabra haibisi akhoi 20 days sida di financial matters di khara kukani adu yeng matung da akhoi na BJP ge no sarkar lakuni na center na su soidana okay koi da encourage tor karing khali reasonably so much of amount is required as Sonwal says madu akhoi gi su tawno na ba preparation tawri sigi preparation se loyer kan da di sai gi pambiri ba facts su it can be assessed by all peoples all sections of the lives na assess the way agane ba adura akhoi pando ing sai su hai gi duna akhoi di naharol thabuk phangdaba singsida thabuk piba engage to boy se akhoi gi prime goal ne aduga loina na its family one job at least asigi opportunity provide to gane se akhoi gi commitment ne ba akhoi soin tawni aduna ngasai gi isa hai gadra no khoina pakhali bado pakhat pinu if all the processes are in procedures in toto or magadi in a sort of time so the namasi okay talk riba akoi gi thabak selection ki process se marik chumna ningthina tawki boy batargadi masida Chinglen ngai kersu leite lakhadra mo numit kharani se da soidana results su lakhthoragani habigi thajabani koi ojagi site ki thambiri se mathang chai oja Chinglen Meisnam da lak chai oja ojik akoi gi DPC 2016 fresh si khatana ta bida 2013 gi cancel toroga 16 da pangthok ki ba madu Viva bosi tawdna hoji phau leiri ba makoi kisu haiba tare sang na pending ne leiri se maruina matam du madu ki DPC to biramba DPC ki chairman oramba ojara adesham phau ba hoji 2013 dai la ga hoji 2017 da minister oikhre matam du ki DJP ngasi deputy chief minister oikhre adubu matam du sibai jang ni sang khiba mayam du di ngasi chahi ahum mari phar phau sibai oida ngamdra leiri constable oida ngamdra leiri maram 2016 ge fresh Constable khan khiu mayam sinu makhoi du su mai torodra have ga ki bidnu leiri se adu hojik leiri pa Manipur ki financial condition hai tare not only police khatagi na tana koi central sponsor scheme gi makha lak ramsa argan national health mission gi makha lak employee mayam makhoi gi employee mayam se matham sang hoji phabu tolo pithok pa ngamdra leiri handa ki tha mari gi budget tu na su makhoi mayam se loi pithok pa ngam gaduri bra makhoi gi damakta special arrangement makha tana mathok ta gadur binatra makhoi ju tha mari manga di tolo phangra damak thabuk to batari bro kamai yeng bi कोई बजट की मरो ना कोई साइज मणिपुर के बजट की साइज हान दी दुम पी कोई से कोई से समझ हाड़ा कोई बजट का
अखोगी से त्रिपुरा की बजट का ऑलमोस्ट मानरमे सही मंगा तरुक की ममांगदा साइज ओके से मोइना करोड़ लिसिंग निपान समथिंग ओइबदा अखोई करोड़ लिसिंग निपान ओइबा अदुमाइना मानरमे अदुबु सही खरगी मतुंग सिददी हाइदि ngasi ngasi maki 2017 18 जरको मतम ददी मखोइना अखोइदगी करोड़ लिसिंग मंगा तरुक हेन हेन ग्रे हंदकी अखोगी बोरो अकाउंट पुथोप मतमदा अखोगी उलिबा बजट एस्टिमेट तुसु यामना पिकपा बजट ने हाइदि a little say more than 11,000 crores orang wani khal hentaki to even koi mamangi dugi revise ki haidi hoju chali ba current years ki revise tagi handai ba koi senfam se aduna budget laitragadi adugi support to piba ngamdragadi hair basing ji awa ba mayuk nagaduri bane ba aduna ne ba ina white paper madi am tangai fadi an haijabado adu aina tajabada reliable source tagi tajabada white paper is almost low area tai okay adu puthorok tabagi wani assembly je hong tabagi wani na haibasu tai matangi assembly da soidina puthokani an tai adu white paper puthok pakak gi natana aina thamjaningi di khoi hari ba khoi sentum gi crisis hai masi kamai tawna mayok na gadege adu masida khoi center ga su sarkar ji pullabani na adu de kamai tawna moi dige khoi karma makal gi package lobai ya gadege haibna sing badugi khoi gi madugi thorang ma yat pa matam da hari white paper si yamar oe se asam gi case adi khudak tak crore lising tara bibi ge tamne na koi moi chade sonwaran lucing da koi prime minister da hai adu crore lising tara se khudak da bibi da boy di asam se masi khoi gi yam ana ba economy mi gi henjan gi batare hai da moi haijaba khoi chatle ai madu piba pida ba du matung gi pau du ta gi aduna hojik koi gi manipur gi sel tung gi magi financial crisis amadi koi mayok na resi dum ikhang khang ba wa amne adu sarkar gi su yam ten ba matam sida koi gi matam jam ngal koi teli ba yam ten mani na moju yam kana koi gi kam ji har pu de de opposition gi side gi su even koi gi sarkar sida da koi opposition gi chap chaba koi gi debate ka taw dun khotna taw su udri moju constructive koi role lo ni haidana koi yam na seng har ka da koi silence is golden gi mong do se dum lai nari ba nakal ani mak se okay adu ngasai gi na justify to ba ya ba na police ki matang da di koi gi bureau of police research development masi koi bharat sarkar gi home ministry na masi gi makada lai besida magi research to ga phong besida kari hagebo koi manipur gi se koi gi civil amasung armed ani maksi pullakanda koi gi magi sanction post se masi head constable na lising tor ga chamli ga ani lai aduga koi constable na koi gi lising kumatu ga chamli ga kunthraum doisi moi sanction post le si manung da actual oina lai ri si koi gi head constable da lising mari ga cham kumra pal lai aduga koi gi constable da na lising ma chatet ka mongdra ga nithoi haitare aduna masi vacancy ji head constable da lising ani ga chani humdra humdoi lai adu constable da na lising umga changa kuna thoi lai masi khwadi kon ba koi 2016 gi loram dai da fongba adu mamakal gi koi report amane ba aduna taseng na chapchana vacancy di lai adu khang adu masi ina hajaningi di yes manipur da koi gi thungi ba mikok da thungi ba police masi prithvi gi mafam punamak yangma matam da manipur gi na wangi okay haidi se samna harda koi gi west bengal harje west bengal da mioi lising amaga chahum humdra mari khudingi police ama thunge police ama aduga manipur case na akogi mioi chamaga ahum khudingi police ama thunge okay even united nations ki mogi figure se kogi chani ga koni thoi adu karigino hai matam da manipur la riba law and order gi situation adigi hojiki aya mana koi disi gi problems lei bani na conflict area oi bani na adu ai du da koi gi masigi se masing ji koi adum koi justify tawningai du oi ba aduna ne koi post koi vacancy ki matang dudi chap chana leibani na koi gi je sine toriba mogi demand si yamna genuine be demand ni adu genuine be demand sa masi koi pibam thoi adu mada adu koi gi han gi sarkar dona han gi sarkar na 2013 gi kambu do madu sang khaba matam du da climate action local pi gi de local pi gi de adu ga thabak phang da bai ba sa masi di masi gi maisa si di koi ta sing phang da sing si da koi gi moi da for ba maisa si angpa haidi kari haini sky is limit moi awaba si loi to ga MLA wena karba kambu se mantri oibada wabado oihogdabada wabado adu to kyam wage ye je koi dukhang bane adu hagati koi gi like nasu heraba adagi koi gi se MLA orba BL orba mayama thab phangda na ngok chat na disposable jut oina oliba asset oiba muta liabilities ola isa masi yam ngai taba mane adu manipuri employment exchange se masi thab phangda gi masing si laktere makhai henjalaktana hojiti unemployment exchange na ola bane
aduna koi yambung wagi koi BJP kita vision document su yawri adu charge sheet su yawo mali madidi ke hai matam da koi gi say honorable mamang gi Mr. Ibobi gi matam da thabak phang da gi naur gi masing ja masi in terms of lakh ta putho me na hai gi bido madu yam sing badi job seeker ne hai di employment exchange da thabak thiri sing sidi job seeker thabak thiri ba kangbu ne adu gi masing du ne hai ri si aduna thabak thi bai basi masing nong nong gi yam khalak pa adu gi tha khoding gi lising banga gi matak tani hai gi leiba koi thabak phang da gi sigi si aruba issue ma ne aduna koi gi more koi gi unemployment more crime more violence aji thoka doi ne adu bo koi yamung na habiba koi one family one job habdi koi thaw phang da ba unemployed youth sing ja masi koi thi na thaba ama pi no khoda gani habi sa masi koi gi sumna kaki vision na taba sumna kaki commitment na taba masi budget na support to bom change policy na support to changi mada ju dani na white paper magi ya mathok ta badu in reliable source ta ja bada sarkar social na to ni habi wafam mu ju le rabani na adu hoji ki koi na hogi magi issue si masi matang gi wani social address to ni habi gi wafam mu ju thami bani na issue si swai da idea du mai na koi gi lotion ba ya ka okay la khata ba no खरन सिर सोइदन खंगनी हाबनी अदुबो मसिदा कोई DPC लोइख्रब कांगु नदी ममांगी DPC कखिब मयाम लेबने मदुगी नुनांग बलै अदु दनतना कोई जॉइन तौरग लैबा तो डिपार्टमेंट सिंगी मियो कयामा तोलो फंग लैबसी उरुरगा नुनानिंगाई ओइरोदबि मरमदि लैते फैमिली सिंग असिना अदुगा कैंडिडेट सिंग असिना कदाय फावो वारम गदगे हाइबसुसु खंगाय मचानी मदु ब्रेक की मतुंग लाचगे ब्रेक ते याम तोंजरके इंपैक्ट न्यूज में तादरोनेबी Welcome back. Adon Engbiribasi Manung Hunania 360 degree analysis of news and events with me Ranjan Manung Hunatangasi Kana Jarimabasi Nauna Samlak Liba Manipur government Amadi Loishandana Lariba Manipur police ki thabak logbagi process Amadi Ato Patonga department sing sida kui join di Toraga Tolo Pangdan Lariba Sumlobu Mayam Aduga Manipur Hojiko economic condition Siki Matangani Matang Siaki all Manipur police constable recruitment male Viva Bosi completed candidate fresh batch 2016 की publicity secretary ओइबिरी बा थानिल दराक चगे थानिल होजे कोई वाइबा सरुक यारु भाइतर मियो लिसिंग तरुक मुक्से सिदिगी लिसिंग अनि ने खन्दुसे मोय म्याम से रंगोनि हातर याम वाना याम सु यामना थवा यावना यावरगा होसे हाइदोक्तना सुम थमक पारि ममांगी 2013 की अकीबा अमसु लैबा अरगे नौना मु खोगी IRB ने चिंगो म्याम खलगा कोई हाईवे प्रोटेक्शन की तौरनी हाईवे लॉकथोपन चिंगो लाबा अरगो हंदक्ति लौ मतमदा यामना इंटरव्यू यार रोय यामना ट्रांसपेरेंट ओय मोंदा ngasi लरगा हायंग हाइदोक फिल्म तौरानी हाईवे की वाफम सुलाकपा हौजी कैंडिडेट मयाम सिंग द लैरिबा नुंगनांगबा एट द सेम टाइम अवाब से मरोइना अवाब हाइतार सरुक यारु रबनिना मखोइना थेंगनरिबा अवाब से करी करी खतंग हाइबी होजी अखोई कैंडिडेट सिंग सरुक यारु मतंग अवाब से मेन न अवाब से तैनाते अखोइना होजी लैरि से अखोई की होप अमनेबा मागी वरी यम दा हागना आइना रिक्रूटमेंट अम यारो आइना सक्सेस होइरागा थबक अखोई ददी यम चावबा मरोम दा हागना कनागु ममद यम पिक उबा सुमाइना अनि की डिफरेंस लैरागा अखोई की अखोई चावरिबा सुमाइना आइगी सुमाइना लैदिबा गाइडेंस मैम मागी पेरेंट्स मैम दा होप चाव लैबा हाइदि मचा दन थबक दा नुंगाय कनि खनबा वखल पुल लैमिनाबा अरु सुम हाइदोक लैराबनिना सिदा हाइदोक तबजे कुइरकपगिनेबा लाक्तुइ पोचे अखोइना सिदा हाइदोक तबजे कुइरकपि मरमदि कुइराबनिना अखोइना सिदा याहौ गेंदोगा याविना दा याउदि हाइबदो लाक्तने सोमनो थबक आइसिदि अमदा जस्ट तो प्रोसेस अहुमनेबा अनिने लालिजे फिजिकल written and Viva finally Viva lakpanewa physical ka written ka lanam hona padamana hona gi ko thiyo me am hona ka changak panina try chang panatamina Viva be photo la abanina hojikte somda thab atop atop yeng bai wakhal je isabu do ai isabu handai ai atop da is my atop do ngai khoda ai sida man tawri banina hai ba amak loi kenene am chenai se sigum amak sigum sentiment am lai banina होजे अखोइना लाइबदि सुमाइना सम फाजल लाइरबनिना सोमदा अटोपा मा करो मतम दसु तहौदगुम तो हाइबा अमा खग लापने कोइना जे पामिसिदि हाइदोपदनि हाइदोप मतमदा अथागी अवाबदो मेन ओइना वारिदि आशा तौरुगा आशादो हाइदोतना कायरक मसादो थबक तो हाइदोत्रिङाइदा आशा कायबा हौरेबा अखोइगी गाइडेंस की और पेरेंट्स की और अदि इसामक की और इसा सुमाइना मथक मन आई जेसीएम फॉर्म दो अखोइना कोई खरन जेसी फॉर्म दो कैंडिडेट मैम लोई पार्टिसिपेट तइनेबा कैंडिडेट मैम सेंटिमेंट इमोशन लोई अखोइ खंगे लोई टच तोएबा ममदि अखोइना मीटिंग दो मतन मोई वखलोन फोंदो हली मोइना अपाम कइनो हायलेबा दुग तो मोइना अखोइसु यारगा तो विना पनिना मोइगी वखलोन मैम आई वखलोन मैम पुंजन लाकान अखोइचे कई हाइगनी इफा पुंजन नागा सम थंबा वखन जे
अतोप साइड चखिनब पोट अम ओइरकपा सिगुमजे ओके अतो तारीख 13 फाउबगी लालिबा अप्रैल की तारीख 13 फाउबगी अल्टीमेटम अमदी मणिपुर गवर्नमेंट पीरी हाइतारे 13 फाउबसिदा करिगुम्बा रिजल्ट से लाथोक तब तारगदी खोंजंग चंगसन गनी हाइबनी अतो तारीख 13 फाउबसिदा होपफुल ओबिब्रा ngasai ओजानादी होय होप मयाम दि पीरी सोइदना ओरकपा या हाइबगी कमाय यिंगबी याम थिन ओइ होपफुल दि ओइबम जु थोपनी आइना ममान पंजगदने हाइदोरकनी हाइबसे मरमदि चेयरमैन लव पोट ने बसिदि ममांग ना की डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर गा खंगमना तौगर माना होम बाइजरम बै वानी माना चेयरमैन ओइगिबा नतेबा ओके चेयरमैन तौरगा तौगिबा पोट डाटा मैम एंट्री तौनदना खोदना आई खुंगिबा आंसर दो माना तौनगिबनिना हाइदोरकनी हाइबगी तांग 10 फुंगदा order ma thau haidor kan ya ba asa do ju lai di khoi aduna ma khoina tawbane deadline chi bu haido pi ro haibadi mama khoina sida khoi gi return to biro bai ba to biro ho ho bana te just declaration du katani khoina pa mi chi thabak pibiyo haibna te khoi declare answer khoi gi result do pass to ba marik chuma ba music du di la thok piyo haibne adake matang ja aina marik sa na aina clear dong ni sina huji good governance oi duini oi ni ne khali aduga huji highway protection gi ARB am lauduri sida yamna rush oina cabinet mi pham ma tawna gi bane adu gam thuba state na man leiraga kari gi songi thabuk haidok sino ba okay ARB do lauraga highway protection ohen na khonarak tuini ba adu kautinga mangda somda baibalo ra thaba am leidibna sije real declaration do bigaga sida khala candidate singana hai magi training lo jaraga moisu ATS ta talal laga matam khara ROP thadun mai tawraga wari ni tahon ma kholam ya ba ngata ne ba adu mogi rush oiba statement moi state mathang lakpa yai adu okay okay hopefully we have any other book Viva saruk yaruraba myo lising taru candidate lising taru sidagi mai palaba lising ani ga yankhai ni thoi du kanano lakhok piro madugi matam tarik tara bok piri admai tawdana khogi VDF singisu makhogi tolop se yamna pekna phanga leiba araga moina hengar piu hengalani na promise to mama mangi ga mena adasu yam pekpa asok pekraba tolop se hojo phawba hengatan leiri madu hengatabagi VDF nasu tarik taruk ki April tarik taruk ngasi digi nomini gi matung hayeng bo haitare masi ultimatum piri masih pek tata mukho jo sis wak thabak lepagani habi khongjeng je sangjan duri kamai to bidori oja handa tha akoi tha phadri yam ngali na dum leiba ya bagi ta zadina trek mai to adu nate aina akoi ki thanil da kitang brief tongning base okay government ki procedure ise chairman ma chairman tawraga khan ba bai ba bo si to ba in adagi loi ikhat padu natte ba aduna loi de ba okay that has to get an approval from the authority adu lakidam ne adugi process to madu 20 days sida ngasai all different sections of ki lairiba desire mayam se masi in bulk within 20 days ta tobu sida kitang adu ki matam du darkar oi wani aduna igi appeal di 10th April da ultimatum pibe se masi yaraga di kitang consider to view aduga akhoi gi di laibadi ngasai chairman loiraga pirei ba port ado government ki process ta di approval am changane approval du kanana pigadagi home na pigadamni adugi cabinet approve tawgadamni sigi process amadi lei government ki so masi understand to view aduga IRB khoi company kari battalion ahum ni kani have say accepted in principle haibani not in the process of recruitment sisu pakhat piganu sisu another chance samne lobio ada suma leiriba mayam se aduna mi paiba to biganu to budi mayam mi pairi se ai lale haide maram the for the last 15 years the youth sing se betray toro sub lakh rabani na employees sing se betray toro lakh rabani na madu gi thaju da bagi khoi gi negative attitude di mi pum khuni mukta lai reba aduna koina haijari na BJP is a pro people's government ni transparent oigani hairi bani khoi aduga good governance for kane hairi ni sai isa na hari do good governance lakane di police han khalo adu da na te all sectors akhoi the good governance some laktar transparency hoine ba akhoi na tamgodoi model sichu Punjab ki last year tawgi bado 10-11 da police lising manga lawbugi baiba bosi interview loi loraga within kaino da haidu idana pung ani ohum da haido ga magi mobile da SMS da appointment loi pi do adumoki pattern do akhoi adugi tawnu na hona bane ba the only thing is that hana procedure tawramba sida di aduma aina akhoi da khut thana ba chance do akhoi da facility do akhoi da leitre ba aduna already loirabo kangbu do madudi approval do process ta laga tawgadamni na 10th April haina ta lepa se masi angtang rethink to view sima I haini ko then sida nate akhoi di si khakta nate ba the Manipur da leri ma sai akhoi gi
Chinglen Meisnam 7.5 lakhs educated unemployed ladies say koi karamai na accommodate to ga dage not only the constables loinamak se constable bu mirai be na te koi madu su tora ne ko ai khoi na tongna no hona ri se karamai na accommodate to ga dage se different section da sai Chinglen haira pan gi badu ne ai khoi ujig yang bioro jiribam tea states ujig paisa tap tang tanya ba the labor mayama mean to we have said for the last many years the Pungwer Thambas revive to then spinning mills Manipur gi Fisabi mayam lung mapan low low donabas the Tonaba Masigi revive Tonaba cement factory Karigi mayam say overall can was say same saba horiaba Aduna white paper say ready you or money adu Masi Aquina Karihani Soidanaba Haitare asi tawnan bu hona bane ba aduna mayam daina appeal tawning badi mamangi sarkar ekoina saiba natte tawramba sing ado madu karmai toraga proper channel da mayam gi thamoi su soktana ba aduga narol sing da thabak su pina na ba madu gi potu da lakna na bagi process to matam khara sang bagi wadane somda budi mayam na yamna ngaina re karigino da sai hai gre return test ki larik pabadagi masa phana physical gi tawbadagi si mayam chen ki babadagi whole magi family na asa tawgi bado ngai bang muk tawgi pot amati lei ase ko su feel tawe ba madu ngai ba ai haina kitang ngai biro soidana masi process tor kane ba haidolak kane ba haidok tan thambadi su ya ro ba okay haidok tan thambadi ya ro ja video ki to tan laksan ki video ki hayeng bone ultimatum piri se तारीख तरुक से ममांग सुम खोइना अल्टीमेटम पीबस क्या यावखरे अदुबु मखोइगी फंगफम थोकपा मोइना पीगनी हाइखिबो मयाम तो जिबो पिथोकतना अदुमक लेरी हंदकसु मखोइना अल्टीमेटम पीजबा तारगसु ड्यूटी लाक्टरगदी मखोइगी मथकता लेरिबा पुलिस ऑफिसर सिंगदुना कय हाइता तोंगान तोंगानबा रीजन पिसलगा मखोइसे नमना ड्यूटी दा तुम कहनबा उपाय लेदर मोइसु काबा थाबा अम तौरबनिना अदुगी फिल्म दा तुम मसा त तुमि लेजगिन हाबि मोदा थादो बिदुम वीडियो किस देगरि हाबि निंगा अखोइ गिदि वेट सी कैनो का हाइबा अम लेदना इबो बिगी सरकार सॉरी मामिंग पल्ले ngayo matalla tokchagine da adunate ba ing sai hagito ours is a pro people government okay peoples ki damukta leiba sarkar ne ba adugi mathakta muksu unemployed youths mayam ni sai koi isana haigi ba si engage tok da badagi different section da different unwanted threat to sakhi ba si tok na bagi koi da adu achau wakalo nam thamine aduna koi da thajabiu matam se kitang yengbiu sigi khakta ne in haija se soidana makki mayam ya pamba result haidok pai do koi soidana haidok ne result haidok ne video ki su hengat pagi film adu yenghine ba yengdabu yaro ye sidi government ki finance ke mari leina pose koi economics ne loina khanga bane finance ke mari leina pose even a single coin masi sarkar ki account di mangba su yaro okay okay ado ja mathang question se video ki matang se kitang mari lena na ai uja single da lak chake makoi na hana phangam basi subject to correction hai batare moje lising mari mu phangma ne masi lising manga da lising am hengalani hai bagi thaja bani pigri se mani mamangi government na hoje po hengatna leiri bani hana phangam basu yam da ba hoje phangani hai basu yam da ba hari posi hayeng tarik taru phok buse da thabu tong thok tabata taragadi makoi su sis work tawni sis work se mamang du su tawgi balere adu makoi ge sis work se mapung phan bangam kide karino hai tam da makoi gi mathak ta leiri ba officer sing se koi VDF officer na taba makoi mathak le officer sing ji koi gi marbi police ki officer obni na makoi na duty assign torok pa tawdragadi makoi mathak action la ko ne hai pa tungan dom reason le badagi makoi se dum duty tawdoba ya badagi tawgi me am lere mar badana VDF se khwaide gi most ignored koi gi security group ne na lobby do ko mai gi binu अदुदी याम चुमे कोई मोजी बॉन्डेड लेबर के चा मानर अदि मोदे पीरि खुसुमन जी कोई मिनिमम वेज दु यौद्र बने बा अदना हानगी सरकार सु बसिंग याम हाफरे को अदुना होजिकी हारिबा BTF से चमाना BTF से ममिंग तोंगान तोंगान बा थोलिया तो पैस्ते ते मणिपुर BTF हाइबे वान ओके अदो त्रिपुरा की हंडक की मोगी 2017 18 की मोई फुल बजट पुथोखरे हारिबा बजट तुदा करोड़ 730 कोगी तोंगान तोंगान बा कोगी एम्प्लॉई सिंगी मागी तोलोब की रिवाइज तोंन नबगी मोई हापे हाइदी 7 पे की वा लापनिना कोई मसा याम कने येंगदेबे यादे not only कोई BDF तनते अदु अतोप डिपार्टमेंट मयाम मगी कोई मगी तोलोब की वफम से लाखिने अचौबा बर्डन अम ओइदोरि नुजिक कोई गवर्नमेंट से यामना कोई फजन सेम साबम चांगी मरमदि लाकदोरि सी कोई स्ट्राइक अदगी कोई मसिगी बन मयाम लाकनिंगा मचा याम लेब मरमदि लेरिबा सेंथुंगी फिल्म सिगा अदु हारिबा फिल्म सि कोई मतम सान एड्रेस होद्र बोइदि हारिबा तोंगान तोंगान सेक्शन सिंग सिगी डिमांड से याम लाखिने ट्रेनिंग मार्केट की लाखिनी तोंगान तोंगान सेक्शन मयाम की लाखिने अदुना बन ब्लॉकेट लेतबा कोई मणिपुर मा हाइबदो अदु सेन थुंगी हाजि बजट की लेरिबा फिल्म दुगा चानगदम दे अदुना होजिकी हारिबा कोई BDF से खनबदा कोई त्रिपुरा मकिदि मोई क्रो कोई थादा लिसिंग तब का समा गुमगी सांगी योर ब्राइट कल अदुगा
कोई अतई अतई अतोप सिंगी ऑनरियम हाई तारे कोई सिक्योरिटी सिंगी ऑनरियम जो कोई मोई लुपा यांकई चाम हाफम थोपदु मोई सही खुदिंग के तुम हापे मरम दे कोई सही खुदिंग की पोट की ममरजी हंगलकपनी ना अदुगी दरकार तुम लइयेबा अदुना हाइरिबा सिंगसी कोई फाइनेंशियल की इन्वॉल्वमेंट अमा इसंग दसंग पोट अमने अदुना मसी याम लाइना कोई लौबा यारोइदबा अमा ओइबा अदुना मसी याम लाइना लौरगना हजिक हारिसिन अल्टीमेटम जी मखन मखल के अल्टीमेटम जी थोरकिनेबा जीएससी जी मखन मखन थोरकिबे याय अदुना अल्टीमेटम हाइजी तसेन मकी मोई दु तौरनी हाइबगी वासु गते सरकार दा नाकोंग दु योहननबा आई हाइबने खले कोई यूएनसी ना तुक साना कोई रॉकेट तौहिबा मतमदा मोई याम फजन ट्रीटमेंट तौरगा कोई लोशन गिदना सुमाइना कोई सिगे कोई वीडियो में तौरी दिसु कोई मदुमाइना कोई फजन ट्रीटमेंट तौरगा आई लोशननिंगी मदुना अफबा गवर्नेंस की मदुगी साइन दो दा लेने कल अदु लाइबा की वीडियो सिंगसी मो कोई मेसेज योहनम गमदबा मोई हेंग थाबु थादोकने हाइजे थादोक ngam मोइ दम नमद्र दम तहन्दोरिबने अदुना मखोई की मेसेज से गवर्नमेंट सो योगदबदो दम तौ लेरे बजा सिदा कोई सिंगलेन सु खाउगने कोई अम खक्तंग इन पंजरिंग बसे for the last 15 years sida about 22,000 posts asi thabak ka chanadi na downsize to abolish to okay then how the election may si kana na approval piraga recruitment or adu dane ngasai gi yamama tolop april da pini ga hairi se sugumba kare hani misgovernance si sengdong no hona bada hujik lai ba sarkar se masi matam khara change ba aduna masi understand to view sine khoi haijening se aduga BBF ki su BDF ki su in true fact the yengagadi khara check to bodi change civil society sing su are they really deployed and are they are in the posting area si higher than mo khoi bu negative to bonate mo gi taliba dabi dudi reasonable or the soidana present government in the khanaraga so in hangar kane ba aduwa tawudadi in true spirit changuraba mi sing do maduna service to is dedicated to the state have se feel toraga lakpio asima so ai hygienic even on constable ge haido kan su koi gi public dealing gi discipline gi asima am to honing koi the state academy of police lai re there kari training piri ge koi dangang ko khon ga se to mayam taram gane ko that kind of adu thadu piu hayeng khala kan da join tor kan da proper training to loraga police se ma gi duty se masi prajada decency and decorum loina na to gudamni ai bana sing busa masi to honing ye jamu na bisi dai na police na ta na usi training to usi MLA bok training to robani tore koi hawra bani MLA minister bok training to mathak dare to su tawre habne to thanil lakchani ge se koi ultimatum di pire aduga koi government ge side gi su कोई BJP की साइते हर वजाना सु कोई मतम से पीबसी मति खतंग हंदोकपा ना हेना चोंगनी हबे वफम सु थंबिरी अदुगा कोई मणिपुर मियाम सु इकोनॉमिक ब्लॉकेट लोगिदा गाइरी है तर मयाम से वा मे लावरगा लेरुबने अजो मो स्ट्राइक प्रोटेस्ट सु फाइबसे कनाम तना पामदों मानदे अमर मदुना मणिपुर की खुजि गवर्नमेंट अनो बलाप की सु अदुम मसे हाइनद्र सु इखंग खंगनर वाफम नि खतंग मतम पीबम दि मतक तादु माले मेसेज जोहन बदि मतक तारी करी हाइबे नंगी खोंजंग से कंजन गेन गंभीरी ब्रा नत्रगा करी वाखलेबी सिदी आई धनना दि लोबंग बनते मम दि आई खुइ सु जे सिम लेरा बनिना कोइ मयाम लेरी अदो कोइ मयाम से आई वखल दि असा डेट 10 अप्रैल थारी से डेडलाइन म था बाय जे मोइ की खांग बदा ngमक्त्रबा इ पंगै बा पल्ल लाला का था पने हाइगी सुम ममांग हाइदि गवर्नमेंट से कोइ इलेक्शन लोइ की जे कोइ हाइदु जे मासी डेट 11 दा हाइदु मतुंग दगी मोइ की गवर्नमेंट सेम न तंगना करे गवर्नमेंट सेम जे अरो गवर्नमेंट सेम मतुंग न कोइ हाइदु रकनी हाइबा सा दुम लेरी अदु लेबदु हजिकती था 20 days सुदल ग्रेवा 20 days उर हाइदोक तमनी अखोइ जो नथागी जीएससी एम फॉर्म तौरे अखोइ जो बन दौनी दि सिंग ना कांदा और इकोनॉमिक ब्लॉकेट द थाउ पेट्रोल लेबा अखोइ यावे अखोइ जो लेपु बनी अदुगा बंदा खोइना बन्ना वा बन गे वा अखोइ यावरे एबा अना अखोइना सिगुम एजिटेशन अखोइ तौनिंग देबा तौनिंग दे अखोइ सुमाइना होजे अखोइ की पामुंग न साइबिरि हाइदोकनी हैना कमिटमेंट अमदि पीरिबा से अखोइ पुरगा हल लगेबा अ डेट 10 अखोइ जो अखोइ अमु केनो टोकथोगेबा सीना दिया बना ते आई जे सी मैम मथक मैम लेना री बने अदबो सीना स्माइल लेगा सीदा साइलेंट लेगिदा लेदों सुमान में पोट खर दिदम उरीबा अना डेडलाइन जे लेगा खोइ डेडलाइन जे अखोइ की जे सी माइकै दगे जे खोइ तसेंग ना हारगा दि हुजि की ओइनि बन जे पाम दे तौकनी थादे दे वखन दे अदुगा अखोइ केदो बया बगे हाइब पोट तो इसा आइदि अतोब तोबा बंदौदल बंदे न कम एजुकेशन लाक्तोबु माले ओके बंदे न कम एजुकेशन लाक्तों माली मयाम से खांग ngनद्रे हबनी खांग ngमदब कांगु से मसिंग आम जाम है तारे वीडियो सु खांग ngमद्रे पुलिस खान खिबल डीपीसी लोब कांगु सु खांग ngमद्रे अतोप ओजागी मयाम सु खांग ngमदब मयाम लेरे मने पसे खांग ngमदब मयाम से लेरबनी
Hoji lakadrim namit karani si kayang ko na muka khang gido ino haibagi yam chaw wahang adumadi leri atubo government da su matam khara PV ba adumadi mathau tabra haibasi madi haina draga su adum khangnar wapam ni on that note matam khara ga khangbi haibagi message kalena na government ke side su pangkhang da khangan bagi mahota koi promise tau khipa soidar tawuni haba BJP government na BJP na mamang da hai khima yam du thabakta onthok prekpaduni man premium na ngainari basi on that note ngasi ko nadi manu hungi tharamse matang sa solution jarage ngasi ke tharamse da Thanil oja Chinglen amadi oja arke Ranjan lingbre to tharamse ba thawa happy khibam di mapung phan ge damakta gentleman ahumbu amukana thaga phantok chari appreciate you join masini ngasi ki manu hungi tharom ngasi ki addition se karam tobi bage ko da khan ber payagani ko mail id impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tabirak payagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is NONGTHOMBAM signing off. Khurumjari.